Gusti Nu Agung. Pelam amat rok ngopiannya ke penyerok bacot na eueuh. Nan hirup aing rok kiki bae kitu nya. Mahai pamarentah. Tiga sama aing ngarang-arah 3 tahun. Ada ieu budak amak beus kemarin ada ieu meneh kurehe biasana menjem sakieu geus nyerongol ta. Ulu hirungna. Ari saya tak kunaon ngecaprak bae ti tadi. Mencager bae moal kitu teh saya tak. Kerasa lama rok. Edek. Ngecaprak bae dia mah cok. Ngopi tah ngopi. Siap. Hari dia nawarin kok gimana cocok bacot nah. Menta baknang dah baknang. Aing It paling ayo tapi naik sahak lempang nah. ada yang mainan deui ieu lah boga duit. Jam mentang-mentang pengangguran dia. Mendingan ludo aja yuk. Ya. Kerasa lain mah bi be. Tapi keresal dia duaan mah dia teresep teh mah wa. Kebenaran tuh, silamak bus tuh. Hoi. Tuh, silamak bus tuh. Mana dia? Tuh. Oh, benar. Kebenaran ada dia. Ayo ludo aja yuk. Woi, atuh siap jeung aing meludo mah. Cocok. Biar nambah seru pakai oke? Woi, itu boleh. Dere masuk kewanianan. Tetap global dilawan dia mah. Siap. Tah, benang kau yang dia maco. waduh. Ai, jadi korban pertama ya main. 8 frozen patties later. Buat aing ngeras antrok. Saya itu. Woi, Mana? naon. Naon? Ya. Mana? Dolo. Bade kemana, Neng? Mau ngambil air disuruh mama Neng, di mana, Neng? dari Labuan. Ya lagi nginep di rumah mama. Oh, pantes. Kerak nempok. Ya udah, duluan dulu ya mau ngambil air disuruh mama. Dek gua eta bigang. Masya Allah bae. Biar nuna ge. Poho aing mau kepoh. Biasana lamun aing mau kepoh bigang eta langsung cerek we kana kita. Dek gua. Aduh, aing punya lampiran tuh. Pokona bikang eta kudu benang ku aing. Neng, nantos ngacaina. Emang ngeropok memang napali mana? Udah, rumah mama sebelah sana belok kede. Kinengnya ojo karompok. Mohon mangga neng payunan ya. Arek mandiran yo. Mandi aing. Baru aing rek balik mandi. Dona budak barogohun oge tak kabikang eta nya. Pokona mah aing ulah leseak pokona. Bicarana mah aing katutun bae lah yeuh. Tanah aing mau biak 7 turunan. Sombong amat. Kiri perumahan. Kanan tanah kosong kene. Aduh, penting aing jadi amat ya. Baiklah ya, aing dari. Di mah aya pais orai. Tah, baru kan banget aing rada aya putih-putihan lumayan lah 7,5. Jadi manganjang kayak masih enek. Adik kenananan maco dong stres amat. Nyaho, diambatnya urusan naon dia yang kikianan. Aing rebut bikang yo. Era saingan aing. Biraku dia ngerebutin bikang sampai kikituanan. Dong cuma stres amat. Geus ja lo ngomong, ieu mah urusan kolot dia mau nanya naon dia. Matak toncok yang kieu. Kumaha dia bela. Dong kerasukan dia kikituanan. Entah apa.
Op dia bantal bocah. Ayan teh tas Siti nanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng Siti, aja sorek ameng karompo. Enggak, salik-salik. Pokoknya benang kan si Neng Siti mah. Saya tidukku. Nah, yang motor si Ojos. Saya tenggelan aing bae. Lunjak. Ayo kabutkan di mana nya? Tiba ya. Ayo balik ya, si panggil. Ai, motor silemak bus jaya di dia sih. Bangke. Dia lemak bus, mingguan bae dia ka dieu. Tuh ngomong-ngomongan aing. Kan demi bersaing Neng Siti. Saat Neng udah di luar. Ada tamu, Mang, lagi main. Rasain lihat Haji Gomblo. Waduh, mainnya. Beuh, mau lendah gimana? Demi mau lendah. Neng wilan ya. Mumpung awas si maca. Tadi itu kenapa ya? Kayak yang takut gitu. Buka Siti, mata terang, tapi tenggorokan haus ya. Ya udah tuh mau ngambil minum dulu ke belakang ya. Tungguin bentar. Pak Haji, dah Mang. Ya, minumnya bentar. Ulah yang itu, kalau dong. Apa yang Neng? Penasaran Teh Haji Gomblo ku cai-cai bae ge. Tanya ya sungut ke hau. Sing Haji ongko haing mah. Haji wih bae ya. Kan kita dibalik nah. Kemana dia jambul barum? Siti lah. Gini. Ah, dia Munakan Haji Gomblo dia tuh. bener dia. Terpercaya dia main sapat beung dia meureun. Percaya aing kan. Oh, segera dia tuh dia, terpercaya mah. Itu ya. Oh, segera itu. Jauh Haji Gomblo ge. Si itu tuh. Oh, dia bener oge kayak Haji Gomblo. Dia mah terpercaya ya kan aing. Itulah dia mah. Lilis tuh raih tekuat diri. Meja dia jeng. Salat dia itu tuh. Tok. Mereka kemana dia? Gua yang kemarin bisnis kerompong, Ong. Si maco dia mah latihan tinju dan cuma stres. Emang kenapa sih latihan tinju? Nyoi ngomong lama eta budak sengen bikang tanya anak sabu eta lah beris ngomong lama eta budak mah Aduh, bener dia kamari aya bikang. heeh Laju bikang na beunang kusaha eta? nyoi aing Tile, mana Tile? Rek ngesup aing hang dahar. Bisa kemana dia Tile? Biasa tak kayak pengharap. Nah, dia tuh main Haji Gomblo. Oh, kepanggih dia. Alah bodo amat aing. Aing Haji Gomblo heuhnya. Alah aing bodo amat aing numpang bae. Sok. Akan talauk di aing hang dahar. Aing nengok empang aing lah ya. Budak geus maraman lauk encan teh ya. Di empang aing. Nang deui ya. Tah akan oge je tah. Nah anjir kenal yo. Aja aing malau. Nasib hop na cenge. Naon dia? Masa ieu? Conge dong sana malangkeun ieu ngalunjak amat kana Haji Gomblo. Ngalunjak.
Menang kak ngesep nak. Oh kak, tadi kemenang sendal songnya doang. Rasain dong suara Haji Gomblo. Astagfirullahaladzim, nanya Haji Gomblo. Kamari dia ngising di kebun aing. Kuari dia ngesep di empang aing. Ngalunjak dia jurik doang. Benang oke dia gue nya. Ngalunjak dia kemarin ngising di kebun aing. Kuari dia di empang aing ngesep. Ampun Haji. Ampun. Ayo dia milik ke maing. Dipatung gua yang jadi maing. Ampun.